Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi pedang sobai pi syikimat Khubor menakajan mit. Hinya paiswa syikimat Khubor nak Jylla. Kidikot jangka kun hinyo trap National Awakening Movement dalam kaman duba Joseph Pingrop hakar pusau trik Naitung arajar apusan. Kelapa nak RTI nak office jangka Shillong Municipal Board pendup tip. Halo kejing ai yiki certificate of vending bala ai kinong de madan kibisyong di jing di hakin daila. Sembut mendirang ba ka Jylla ubakmi ika tenat kampo yeng ba preston tensong hakar pusau trik Naitung arajar apusan. Belum jangan langnya berok hi MLA niki konstituensi ki bahap hapo ke East Khasi Hills District nak benta banyak thir bat banyak tai sani bah halo ke jingki shwa palat ke jingdon jangki briu ke biya bit yuk yang jingpang HIV AIDS hapo ke district. Menteri ke Sarkar Jylla ba po lingdo ubelongru no aiktien jang ke Sarkar hakar pusat trik Naitung arajar apusan. Ula pentip bakat kum gejing sor jamin belale deka Sarkar Jylla la syam bekidan hadu syaja saus pangut kinong di madan habrok wei ke sor Shillong. Ula yathu bakat kum kendon jong ke certificate of vending bala ai deka Shillong Municipal Board la betha bekinong di madan kidiben long kinong shong bapura kami gelaya tangapo laisnam kidiben pensisha bekide ki beim kamai jakpo nakakam di madan la kumnu hindru bena shobenle ekajing sor jamin. Dagi pot ligi tendang plastik berit ki baju penan kaman thep yau drug bat kindiat udrok bala song kelan bah haka plastik berit dalap bala shubrat hapdeng surok ke shnong penthorba ke badan celendat jangan JN Stadium. Uba Nicholas Karnami ubala poya lenti naga surok ulalap bayi gini tendang plastik la shubrat dusman klasa priang hapdeng ke surok haka pusau trik Naitung arajar alpusan. KMDC jong Voice of the People Party laki jingklot hitar hadi me kim shim la yo lar banra yiki jingkeli kibakila bo hagi kenta keli jingkeli haka dorbal yor be shisngi jong ga Giant Hills Autonomous District Council kabalong haka pusau trik Naitung arajar alpusan. Kajing bitar jong KMDC ke VPP kibisyong haka liang persya kelas dang nadu shua ban sedang ke dorbar hadi mabuan ligi jingkeli bat kimat yatai kila syak kentat haka ni ke dorbar. UMDC Kylleng persya na keseng Kongres ubak rikut and parian lepen pawing sngosi ke bakrau halo ke jing thot ke boarding hapo ke jing dorbar thawan jong ke Giant Hills Autonomous District Council haka dorbar liur beshisngi ke belalong haka pusau trik Naitung arajar alpusan. Ke jing lip jong ke boarding kelajar ringkat haka pol ubak rikut udang yeng ban keli jing keli. UMDC jong ke VPP na War Central Constituency ubak ji Potam lepen pawi jing sngokia halo ke jing mamla jong ke Executive Committee ke Giant Hills Autonomous District Council ban kinthop yikin lai lik yo ke bidan hanong ba jawai hapo ke jing kmi jong ke council hadut mentamene. Hadir ngejing sya rong tu ke kali Taurus Espresso rong silver keberi try du ba full mark star karsau lingdo keberan new registration number ML0 San AE hinyo kenai lai hakami jong karpu atrik Naitung arajar apusan narilang kebahap hapo Keraniko Civil Subdivision kipulit jong ka Rongra Police Station bat CL Bakmara klayo ban batno ya ketika kali berarun kibril klasyakem. Kinong tray jong ke Shillong Municipal Board haka step apusan trik Naitung arajar apusan. Klabek kerat lagi kat tu kat ni ginong di madan. Kiblas dang ban priang ikimar harut surok hajan ke parking lot kemuda. Kinong tray ke municipal kibla pong kerpang daki uniform. Klabek ru wat lagi beri kebisyong terwa jingbam. Haba ki yeng hasurok kendai lat. Wehe shnong jong ke shnong batau. Uma Dayhok Sumer. Baru Chairman Jongga Shnong Uma Bahalang Suciang Kilaong balada ke Giant Hills Autonomous District Council kekuat ban penne ke Shong Suk Shong San kida ban shim da kelenti ban penbet bat khot ya keren biang hindai lada kamle komta bal ada JIA was ngosi ke District Council kan hapen shim ke jingkit kli sembut midirang ba ka Jylla ba preston tensong ulang baka Sarkar kala hukum yagi Deputy Commissioner bat ki Superintendent of Police jongki district repair haka Jylla bakin long ki pet ngor bat ban pentikna baki minder kinom yo bandrung kerthap haka ni Jylla jongi ka Tourism Committee jongga hima sora haka pusan trik Naitung arajar alposan
kelapin bena bahkan khang shua shipor yiginong jungok kai Pyrthei ki bawan nabar ke Jylla bat kumjuk ru yiginong shongshnong jong Jylla Meghalaya benlit bam khana shek jaga jungok kai Pyrthei bat cheki lum kiwa ki bidan hapok ke jeli jong ke hima sora namar ba ke jing George papalat ke jing berat pathar yigi jabo jaban ki bepin jabo bat ki bepin sneudor pat ya ke mei mariang bat ki lum kiwa Ka Tourism Committee jongga hima sora kala khang persha yagi vloggers ki social media influencer yagi lat pathai Khubor yagi riu shimet kimbit satya ban pin mana lani ban pin pau Pyrthei ladalap yagi nugi jaka jungok kai Pyrthei ki bethemai ki bran hapok gajuli jongga hima sora Umindirang ba ke Jylla Konrad ki sangma hakar pusan trik Naitung arajar apusan ula play pat ba yaka submit for rural empowerment Kablalong Hasti Convention Center Shillong, Blapin Bit Pinbiang, da Meghalaya Basin Development Society. Hagan Jingalang, laya soya Memorandum of Understanding, but kikat lightly, ki Technical and Research Institution, Bapau Kaman, but la samru, yaki check ki bakot haduk lai klur kenai polang, Shikivandhan Vikas Kendra. Minta punya pai Shiki Khubor, nakari. Umidirang ba do keri Narendra Modi hakas ni thok dieng ula jam shake history janggasan hima sima hakari India bantam meka samoi sinchar baklem sange jongke Indira Gandhi belong umidirang ba do baar belabat khamslam yeula kam sinchar hakari Dak wa Pyrthei ki sur pinram batar lingkhot yiki plakat bela pin I nuksa yiki special intensive revision ki MP Kylleng Persha, hapuk ke jingalam jo noilam Kylleng Persha haluk sabha Rahul Gandhi, hakas ni thok dieng kla beteng yaki jinga ki jongki hak Parliament House Complex ban Persha yaki electoral roll review hak Jylla Bihar. Kiying Bishar Supreme Court hagas ni palai kla penjela ni ke hukum jongka ban khot hajar yu noilam Kylleng Persha haluk sabha Rahul Gandhi hak mukut duma penjak buram ke biade bat ke jing keno bola keren penjak buram yu nong ye le light load Vinayak Damodar Savarkar. Kofis jong menteri rang ba do hagas ni thok dieng klapen pau ba ke jing don kam ye ke jingete kular ba pau hapadeng ke India bat ke UK dak ba kedo ye ke jing shampang belaya sam do menteri ketenat commerce and industry Piyush Goyal hak jing thok. Menteri Ketenat Kampo Yeng Jong ke Jylla Gujarat Uhash Sanghavi Plaple yaka Rajkot Range Cyber Crime Police Station Blashna Themai yaka blate haka jinglot ke bakot Sauspa Subway Point Arpralang bola play ki Shispa ka Sauli Yeng sa Pulit ke Bethemai haka Leng ke Rajkot ha Vinchuya bat ha Alkot Kidan hadu sanpusan poin sapusau klur ki jandhan account bela play nak benta ki beduk jongkeri hapo ka jing sensar jong ka sarkar NDA lailam dak BJP hak ka jing ken baro hak ni jing thap pisa kelakot palat yak r point sanak tingka mentaus nam arajar arpusan kawan national president jong ka Bahujan Samaj Party Kamayawati hakas ngi palai kelap pediang ngobha yek jing pinti kena jong ka sarkar bakam don kanu kanu jing thmu ban pin kala yek preamble jong kriti sinchar kari ban weng no yek kentin secularism but socialism ke jing ki win jong ka san Pyrthei halo ka special intensive revision jong ka thop kerteng kinong thap vote kalayai biteng hakas ngi bakhat do hak yeng dorbar jong ka Jylla Bihar hak ba kiseng san Pyrthei besong hak Kylleng Persha Kylleng Persha yakni grupkom trekam Kinong tre bela penrong kerteng haka EPFO kinyo kamai kat san hajar nadu ke shitre kunai weng kat kum ke PM Viksit Bharat Rozgar Yojana bathemai laong ke Ministry of Labour and Employment jong ke sarkar pedeng haka sing thoding minta patungnya pai Shiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Kibor sinchar jong ka Amur Oblast bat ka Khaboros ki bahap hapo upur usam jong kari Russia klapen bena yek jing yambriu belaisngi hadu ka sngi ublei hadi ka jing hap jong ka lingsun ka bakit nonglet nongwan ka AN24 ka bla dekat yek jing em jong ki breuk bidan hapo ka lingsun Umindirang ba do kari Narendra Modi blasyak kedop e to president ka Maldives Mohammed Muzutang tang shupoi haka lingsun hamil haka sngi thok ding tang chuhian lingsun yo Modi la pediang ngobha do menteri ketenat kambari jong Maldives menteri ketenat kampo yeng menteri ketenat platingka bat kiwe
Uminti ketanat kampo yang bertemai jong ke South Korea, UN go back ulas mai, bante temai yang ketanat shipai kebiok jing syania negi patba, hadi ngejing persyak ya kaan shipai kebelah pulom haus nam baladam. UN go back ulah penpau ya kani tang hadin belah shimti, kumuhek shipai beningkong jong keri hadin ripusaus nam. Wui nong jengok kai Pyrthei negeri France ulah syak sumar ha hospital namar kejimen sau hadin bula syak dung kan bawadang persyang ban penyaklat yaki beri kebiya syok hanong ba Brisbane jongkeri Australia. Presiden jongkeri Uzbekistan usyafkat baru Presiden ke Russia Vladimir Putin kelaikiran yaki mat berper-per limba ke telefon hagas ni thok dieng long katanat patai Khubor jong Presiden keri Uzbekistan. Secretary of State jongkeri US Marco Rubio ulah kentat jika jing temu jong Presiden keri France Emmanuel Macron bani thok no ke Palestine da ke boong berkedai gerai ke beklam perkat. Namar kejing kenat ke bejur hakapur jongkeri Thailand bat keri Cambodia ke embassy jongkeri India Thailand hagasni thok dieng kala maham yiki dong jengok kai Pyrthei negeri India benlong ki bahusiar bat ki bapikir bah bat lakin tu bakin ngam jing penmana bukongsan lim bagi tolong Khubor batikna jong sarkar Thailand kintop ya ka jing pathai jing tip nagatna jong kai Pyrthei jongkeri Thailand. Umedi rang ba do keri Narendra Modi hakasni thok dieng layro ke jing ate kular hak free trade agreement hapadang ke India bat keri United Kingdom da ka pen pau bakani kan long kum ka senjam ka pen kala ke jing dei hakaliang ka yokokot hapadang ke artli kiri. Ka sarkar Israel ka raiban khotbyang yake kinho nya kren yasuk jongka ha Gaza na Doha jongkeri Qatar na ka benta banya merjumut angka kerwo jongka office jong umidi nang ba do jongka Israel. Kasangut ki pat ba keri Thailand kilayap bat sapun rengut ki wepat kila mensau. Ha ka jinga kenat ki shipai ha kapot jongkeri Thailand bat keri Cambodia la pentip u deputy spokesperson jongka Ministry of Public Health. Kita lagi Khubor hakimat kimat mtakajan mit kuble.